Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka Cot Admission nagamta ka Nursing but Paramedical Course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka By Admission ka Badunatam. But she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. UMLA jogo Umroi Constituency ba daman ba lamare ringkat lang bat ke Ophisar jogo tanat PWD hakat ndro truk jemang alajar pausan kelahir Jurip ya ke jingsna ya ke Surok ke bajrong 10 kilometer ke penyeso ikisnang per ho Umroi Constituency ya ke belamang pisah palat ndro poklor hakat jing Jurip ya UMLA la sendan lang daw executive engineer jogo tanat PWD Umsning division ba di lalu USDO jogo PWD boy rembang bat kuwe ke Ophisar. Manpai dia jengkai yang dia Constituency Umroi. Kemudian kita pun ke kam kepala ya baik. Nah, kita stop tu orang melakukan pendek entah ada orang ada orang stop minta pendek orang tersebut. Di agak ni step Iwan sengaja pok konstitusi mau keleng kembali wilayah yo ketika sangson ke besar kilometer sementara sini milik banjiro ya kini ke 10 kilometer sekitar kita harus internal ke existing road bagajat keniwan ban legislation minta nang baga kam ka jam kerja lah dan yo jon kijing duna lele ban penting na ro ba ndere tangka ketin ajrong la air nama ke kam ro kadon nama pagidon ke jaka ro malas sampai kidon ke jaka ro ngimpat kata ra tang balong minta ke wilayah kumta minta tolong kumpa wilayah minta tolong ba sekarang no 80% wilayah 100% wilayah sedang menteri Mauria bat karong ro 80% wilayah minta long ke plan ke jongi dari yang ke company bateri dia kena ke Surok ro Constituency long ba ngin pendep dia kam Mauria ke kam meteling baki kam civil work ki kenro ki slab drain ki home pipe ta haden ni darang slab patengin la sembana baro 10 kilometer pat ya karong tetang kata hai sesuai artat ke jingman gade kemudian kam bagani inspection artat bani SDO jong bani ke Hormbang blok ke jongi badi ini executive engineer jong ka division muslim ke jongi niyo ban ya flu jumut ban pe hangano ke jakab dan kam ki drain ni ki home pipe kumta ter ban ya ke kam sukmat tenin yang jong ah tetang kita hi nan do resibon te yigi batam patelong min sa ya pek pat sukmat belak dek ke kam te atai